Dobar dan, poštovane koleginice i kolege. Ja sam Aleksandra Pejčić, Saška, vaspitač sa preko 30 godina radnog staža u predškolskoj ustanovi Novi Beograd. U svojoj praksi sam poželjela da napravim nešto dobro za rad vaspitača, jer mislim da mi to najbolje možemo sami da uradimo, jer smo praktičari u našem poslu. I tako su nastale neke slagalice, didaktičko sredstvo i radni listovi za decu starijeg i predškolskog uzrasta. Ovi radni listovi i slagalice nastali su pre par godina, akreditovani su i mogu da kažem da su po komentarima bili preteča novih osnova programa. One, pored toga što su radni listovi, podsjećaju, u stvari mogu da služe i kao jedno didaktičko sredstvo i kao pomoć pri realizovanju vaših projekata. Sve knjige su, tu su sveznalica, namenjena deci od 5 godina, znači za stariju grupu, i Hoću sve da znam 1 i 2 za predškolce. Radni listovi, odnosno ove knjige, su povezane maštovitim pričama, junacima, patuljcima, vilama, vilenjacima koji deci zadaju, da kažemo, zadatke koji oni rešavaju i tako im stvaraju čaroliju. Sveznalica je uglavnom bazirana na oslobađanju ruke, grafomotorike, pripremi dece za ono što ih kasnije čeka, dok Hoću sve da znam po svom dizajnu i sadržaju već polako uvodi decu da im ne bude stresan susret sa udžbenikom kada krenu u prvi razred. Svi radni listovi su rađeni sa spiralom zato što znamo da nemamo mesta po vrtićima, sobama i stolovima, da se knjige ne bi lomile. Dete kada nešto radi može da je prelomi i ima čvrstu i ravnu podlogu za rad, da ga ne sputava. Takođe, u knjigi ima više ilustratora, kombinovane su i fotografije, tako da one svojim dizajnom prate potpuno moderne i savremene knjige. Podeljene su po različitim oblastima, tako da uopšte nije obavezujuće da vi idete redom da ih radite, nego ono što je u skladu sa vašim projektom. Sveznalicu već dete može da uzme samo i da radi ono što mu se dopadne, da reši lavirint, spoji tačkice, oboji, nađe razlike, a Hoću sve da znam može decu vrlo da inspiriše, jer je dotaknuta i gluma, i sport, i lepo ponašanje, i kosmos, i istorija, i nekad i sad. Ima puno predloga za različite priče, muzičke sadržaje, tako da zaista može svima da pomogne u radu. Pored ovih radnih listova postoje ove slagalice, veselice, koje su inspirisane klovnovima, jer deca njih vole. Slagalica veselice 1 i 2 su za mlađu decu od 3 godine, one su iz 2 i 3 dela i interesantne su jer deca mogu po njima da izmišljaju priče. Slagalica veselica 3 je vezana isključivo za geometrijske oblike i matematiku na jedan lep i veseo način, potpuno nešto drugačije, novo i do sada po meni neviđeno. I ovo je jedna simpatična muzička slagalica, jer mislim da nam toga najviše u radu nedostaje. Ja bih vas zamolila, ako ste raspoloženi za vaš rad, da odete do Zavoda za udžbenike, pogledate ove radne listove i slagalice i da ih uvrstite u svoju biblioteku i svoj rad. Hvala.